Who knows, maybe you were made queen for just such a time as this. Who knows, maybe you were made queen for just such a time as this. Di tunia Esther tuapana point li lenga kasinomin amasan lekabuni emi iti bo mobile zong idea ta nei ho mamavin mi se sit ding bet ham khat inei jivin aje chu a betanan American politics ho, Russian politics ho, SIS politics ho ahilo le leisina heading tam ta ho hi ki hen lang hi lewang itil kisei bom hi chum jep ding hi hi le head at home ji a I inveng paham isu pinu ham khat kui ham khat ha se ya ina se yu hin a topic bang local mama na a local bal dia loi pa gin len la ni na sein emi ho la anop lo na khat hi in ko ho in kom cha cheng ho asum nei za jong I happy be ati so happy loading thil tam ta hin na in venga mi a cheng ho sum nei za jong I happy hi adi na khat la di lo na khat o me ti banga idea ipet dinga ka dei pa chu thil heading apa heading hi nasata ipan ngai kasan aje chu hi tekale khabu hin bible hin quotation kanein a quotation chu tampa in nasim kha ding wa hin a quotation kha chu great people talks about ideas ati chu average people talks about things small people talks about others ati chu small people talks about others average people talks about things and great people talks about ideas atin emi ho hi small people atam zo ki le kilomin because we talk about people na but ideas ngai dan thil tha het tha zuidinga party ho hi tam ta hen lang hi le chule kasim ngal ngala hi le symbol beng katin without dreams atin we reach nothing ati so hichi dreams so zana lottery mang ding ti nai lo silong hon tir mang ti na zong hi chu mi en silonga pa khat chun zana mang chu a first shooting tir kite ipia lottery na amasading a I mut kit dan hi breakfast zowa a second shooting ding a zong I mukit dan hi mangan nei kha le ti dan hi without dreams we reach nothing without love we feel nothing without God we are nothing without dreams we reach nothing without love we feel nothing without God we are nothing Hiche hi gel dingin poimon amasa kasi no mi flip ka na jong tun cho thei in kahet Amazon na ham flip ka na jong gampam lang apa na kito ahin half life ti le khabu atam zon naza kha mai theu ahin half life kiti ahin Bob Buford Buford Bob Buford chun half life as in ipidinga half life ati ham ti le kum somli na khel po wa hi le you are living in a half life ati so kum somli masang hi half time hi ti na half time hin kum somli na hung khel po wa hi le you are living in a half life chu jia chu man ken ni na kenin amasang lang hi kum somli na phan masang hi na thupi na gel len pen success hi ti so Lord sin te ding ipi ham khat bol do ding success at the expense of your health atin na I dam mo dam ti jong gel be lowa success ding I delvin amawang aman kum som li zoin half life atun significance na hol lowa hi le ati so success without significance su nang mun khat na to win lang koi machan jong na za hi le koi machan regard na pe hi le you may be successful but
significance lo chu phachum lo a hi atin I society hin chu significance ti hi society adinga phachuma hobunga dinga phachuma education dinga phachum ti ho hi aman Bob Buford in poimo asan aji chu aman kasapa kanation suni athin radio successful radio transmitter radio le television network sumtam ta muloi hin amawang aman sumhi significance mia dinga naman sa lawahi le I macha hilawahi paper bet ahi ati so chuji chu nasim dingon kadayin anina OM buka jong ummei theitan visal mangalwadi naji truth and transformation kiti pa chu truth and transformation sunhi sinte te dinga poimo ai I society kile na dinga aman India gam ahilo le leished hi aven Bible in a latest book the book that made your world tiji veta visal mangalwadi the book ati pa chu Bible chu Western ho adinga aji pi ahin nang ho leished hi na civilization hi ahilo le na khanto naw hi hichile khabuin na piu ahi ati dunin Bible na dei tahi win na civilization na pe na a source pa chu na dei tahi win so Western ho adinga aji pi amawang the book that made your world sanga kaya dinga eho context adinga phachum kasama ma chu truth and transformation ai to sim khat seile aman holena ka chin ka jin hun na pan bong noi ga cho te atin bong noi ju na ka chi wa hi le bong chu atama tam mi khat cha jong lo ai atin a bong noi chu container hoi ta chun a umin ka dei janu ka kila win a bong noi container chunga sum koi na khat umin asum hi apin aman api zo chun abong noi to ka inlanga ka kiletan ahile ama ko ma bong ching jong lo abong noi zo asum vetup jong lo katile aman vetup ding jong mi man lo hi ti so asum chudi ta api danos aman India gam hilewang abong no yo si kiguin tin asum long kigube ta na ati so hichi tu si mi Indonesia say dan so aman Indonesia say na tun India hilewang asum long kiguding abong noi dong kiguding ati le Egypt ho khat a umeti so Indonesia thungai la ahung ding do in Egypt hilewang abong jong mangding ati so Rozi tutan na tanpik dingai tu nila zong a closing message kasi nung pa tu hichi la ai pasinin thilpeh eipin hichi thilpeh eipeh hi ama loupi na dinga mancha dingai kam na to zong pathin loupi na dinga mancha dingai silong ka lain chaplain ka hi lain exam kun le sagau mi tamma man adi tu iti tallo ziana di ta na lo in kinema ahi ati tu aman tu chana Netherlands gam neu chanin India gam lin ta sumle paya ekithu pi zingi zasat ta hi ti su azasat na ji hi ay di tak na lo si tunihin hichile kabuho hi sangthahon inasimuwa aman Western nation pathin thule righteousness hichini hi na lalo po niu hi na khit ha niu hi dingai atin ay jong tunia society kisi mi win pathin he ikitivin pin tha na nei ikitivin amawang I heading khati napin tha po le pathinin amagam kingdom of God uma ko ya hitan na
Ping tha ho hi ium nagam hi leisit ahinai. Ama wang we are in the kingdom of God. Pathin gama hi ve. Chusia to kingdom principle a umin, kingdom ethics a umin. Mathai bunga ho bena hi le. Blessed are the poor, blessed are those peacemakers. Ti ham hunger and thirst for righteousness. Ti ho tu. Hoyaman dingham. Blessed are happy when people persecute you. Hoyaman dingham itile. Leisin maa. Pathin gama cheng hon mandinga kisi ahi. Van gama tu automatica dingain. Tunia thuli tunga chomcha san kasi nung ho hi khatna ahin. There is no accident in God. He has a purpose for every detail in your and in my life. Therefore, trust His plan. Pathin hong sunga sukil a umpuy. Aman nahin ko hindan ding zosi tunga til go na niye kitile. Aman til go na niyin, aman plan na niyin. Sukil a umpuy. Mizorama aizola tot bol kimpa chia lotso kitipatun. Leisina kakisi pen hi Londona kapin lo hi ati chu ha kisi le dong phatum lo hi kisi pen dinga Londona pin lo chu sanga na pin na ko hi mata dong hilo mai the Google me ma bela chun dong na pin na ko hi lo mai the mi ko hi umintin a street ho amin ho dong umintin ama wang e ho atam zo hi Google me ma dong mi nei het kha lo hi ve ama wang pathinin thilgo na ne Google map ho chu mi hem bol thoi na pathin Google chun na nang na zau sai chu zia chu pathinin thilgo na ne accident lo ai ho pau I tho hi accident lo ai I tho zia mi vet da ding ti na hi lo ai na hi si pau ka tho zia ama ho vet da ding ti a ka tho le wang di lo ai ama wang nam khat a pin lo thei lo ai zi chun pathinin hi chinama ko yu ai abang le dinon tun ama sek mai hi lo chiang maya umahin Southeast Asia ichile ilungan no manu mai ama hon I passport zong khat mei cha zong check lo Philippines pastor khat inabu ka ganele aloi nu chun eventin nui veta ai pi su ham pastor no nui kiti chu tile aman you look more Filipinos than my husband ati so aloi pa hi my husband look more amon Mumbai ho ati so na Indian tilaway amon my husband look more Mumbai ho than you na atin ho hi Southeast Asia lang numta cultural the only thing is language Hiche hoi ve na hile patinin het sa ini kay katbay Roma man de namin Rom hon you are not Indian ati so police person Indian ti passport atasan lo le ipiki balding ham kaloy pa loy house alin banga Saudi Arabia ga chile you are not Indian an ati pi so mazong na Filipino ham ay lo le Southeast Asian male ma ay le ma chun nei ta san lo le Indian ka hi ti het na ding chu zanaga na sa ding atin a police ho chun ay le samong mong tang ati le nang ho thum jong na din dingu ati so ma ho so na din sa zaya ya tu na tu na ama ho so Indian na hitai ati so khop set da no hi kasi nom pa chu pathinin thilgo na nein atil gon chu I het lo wa hi le local ma yu mo hi le leise di na un so pi ho
lokala buaya kiti thei thau thau ai ama wang pathin thil gon lin zo I het po wa hi le nang zong pathin thil gona zaw na hi ti na het ding ka den computer langa phozong posting thoding na hi ben gamdanga chi the tho ai pathin he ho hi kapa gamahi tia hin silai thi kapa gamahi ama cha ka hin ama ti tailo holding ka nei hin khat vei YMCA International Delhi a kha si ho khat ana towin tin breakfast ama Northeast Indian mi hi ti a tu ken jong hello brother kati le man I'm from Shillong atin ai le kha si khat chu ipi bol na hi ham kati le I'm a missionary ati chu bol kha si missionary ki he khalo he jong katha nu ma na nang kun na support ham EP denomination ana ham ti ho ka do a hele I am a missionary supported by Birla Company. Ati so Birla Company software engineer kahin hardware and software. Hiche ama hon tolop eipeh ti wang missionary kahi ati so nasa ka sa dan so software hardware engineering ho chu Birla chun ama ho company dinga programmer dinga chu anala danoi ama bang ama commitment pa chu pathin Birla Company sunga missionary ding in nei solin tina aw ho khajong masangin chenaya pana computer sang ta zo khat ama jong tun missionary na kunin ama missionary ti chu computer hilding ama bang ama langa pana missionary ai hiti ho hi pathinin thil gelanein ei ho jong hiti agel na chun zau dingin Esther hon ipidinga persia mi kahilo ham judami kahi khal ho na ti mai the ipidinga chaga kahi ham ti mai the chaga hilo le Mordecai cha hi thei lo ding Mordecai cha hi lo le pathin thu ki sei pi lo ding ai ama wang pathinin thil go na na nein vasti chun na nom hen lang lengpan mel hoita na hin million of put tabang dan khat hi na zukham ho ma anga pungin lang na mel hoina hung la tang ati so vasti chu nom hen lang hi le Esther in chance nei lo ding ai vasti anop lo pa chu pathinin thil hi detail na nagongin ama plan ama thil gun na hin nang le ke jong ei zau sa eti khatna isei no mo hi ani na loyalty to God invites opposition eti dingham loyalty to God invites anger from others but it is always safe and best to be faithful to God therefore be loyal to God katinumin patina kita na hin igalmi ho lunghan na asu sa in amawang patina kita na pa chu ai lo le pathin ta san na pa chu apit pen na ai itje chun patina kita in umin Mordecai pathina na ho pa chun pathin bep ana ho pa chun pathin hi tunjong hete ka se la in thusim khat ka gel do in na Swiss Canela British captain pa thusim chu British captain pa chun Swiss Canela duty dingin Britain na panin ama se pai ho to achievin ama mi ping tha pathin he ai ni tha duty jo si chai phanon ama ruma alunin sorry not the captain one of the army men aman aluk na koma Bible anasimin Bible anasimahile loy ho chun ton na mangubin ton na man bet nghilowa aman asim te dil suwa na taule barti na tu yalawin alua pa na baptize na hitay ati ziwen lunghang mong lo atowel la kila in akisutingin hitsita banga mi umai a captain pa chun a van
alung at amazong alung hang mamain kitile abedda maman hichi ki Christian sa ki Pathen misa ki hakau misa hichi pahi mokeri bol dingahi na to naman dingahi atin ni khachu aloi at pangho chun anabol zo chun hichi pa chun anatau thau thovin tuya bol le jong tau thau ding do talo a captain pa hungin abut in alu khenin na asa sa chu alu ke na hi le thiana lungin thia hung lungin chupa chun towel in a chia kham na ding in a bolwin aman alu bandage alu ma hi hichi pa chu Christian pa chu ama wang zingka ahung tho do a hi le ti chu captain pan zingka ka tho do a hi le ka het na kasar na but hi palisain ana umeti Christian pa chu le zingka mata ana thowa abut ana palisai nang keizem nan mangla chun jong Pathen mina kangai dam nahi tai Krista mina kangai lut nahi atin abut palis amuni chun kathol la chi atin na I cannot resist anymore Pathen hello chu a captain pa chun hichi magazine hungkizi do ai ama testimonia aman Pathen he ho hin kita a Pathen ho wa hi le it will invite problems Christian hi zong train na to wa hi le len na to wa hi le min na dong ji be tao ipina na to ham ke tu la hi min ei ha do ma man pastor ka hi katin na pastor ti hi sei angai jin no ma NGO atong ka hi zong ti thei church atong ka hi zong ti thei ama wang sai sit lo ding ai na Christian kitile ipiham khat khan te ai lo le Pathen hemi kahi katile ipiham khat khan te tia ei le ei ki sung le la sai sit ma sa lo ding ai Pathen kata sanin Pathen mi kahi ti mi na het poi mo ka san heti hi London ham khana bus conductor khat na bus driver pa thusim internet la jong kisu ji veta bus conductor pa hin pastor khat hundan asunga hun to da nei bus conductor pa ama ho driver and conductor ania kithu hi ji ajo aman sum 25 cent na 25 paisa chu anahap ben aleki na a change aleki na chu ai le pastor pa chu to ta abena hi le 25 paisa extra chu asu aman tam deu nei pi kati ding ham kati lo ding ham ti debate uma na aman som sa hi ma cha long hi lo chu la ding ai ko yam khat seida ni le free give ai mi ti lagua free give ai ti so aman hisi pastor pa chun free give ai se ga sei ngai lo hi atin ama wa alung tong thim khat uma hi ji achu abas akhol namuna akum ding ko na hichi quarter to alan sum quarter to 25 cents to alan conductor pa ko ma driver pa ko ma 25 extra nei pi atis conductor pa chun aden anuyin pastor kehi wa bus driver tha kai pastor nahi ti kahen hoin hi hoya kai ding kahi ham ti kana bet hi ti so next Sunday na hoina hung kai ding kahi ti so ama chu apam lang asu na chu o pakai 25 cents akazu de chan nahi ti so na 25 cents be ma Krista kazu de chan nahi ti so pi ho Pathen hi ho hi patet na jong ve ta promotion na mu ding a jong na mu lo pha jong the ai ai lo le ai mi ho hi
call ho to ikibalo na khan na to na lang wang ipon tho thowin apon polo na umole thu chu mai ei mi ki ti chu na to jong pon tho dinga ki ge lai call ho vai ho chu na jong tong be lo ama wang bo so hung phat le thil lo si ama to dana sei the nana heading Proverb 22 bung som ni le ni na akichai na verse chu belau chun thil khut thima thil hetim hoya ham ati chu Solomon chun leng pa ma anga ding te ding ai mi man thei lo ma anga ding hi in te ati chu na bol ho chu na boss in a hello wanga mi na happy lo wanga pathin mina na bol po wa hele chu si a chu pathin ti ta na ani ho chu ha san na tu unte ama bang pathin ta sana ita san po wa hele e ya ding in thilpha pathin in a gung zin ke ho pastor hon jong ka hevin adi di a zat chum la a sa hoin jong ka hevin pathin in thil a kha phat umin a kha phat le thil phadeng anagel zin hi chu ho hi pathin thil go nai chu ji a chu haman lunghan na pa chu Mordecai dinga thil seta hile kilom ahilo le zudami ho dinga thil seta hile kilom ama bang pathinin asilang chu thil pha in jong anagel sa in athumna kasinom hi pathinin nang na ko pha na hi le when God is calling you to use your gift for his glory, do not hesitate to take the risk, everything for God. Therefore, hear his call and be available. Katinumin. Patinin na loupi na pondo na dinga na ko ting le. Patin zalin tilzo si kado ding lungsahiin. At ko na ngayon lang amamantay dingin kisuongin. I masaka bol thay ti apalanga bol na dinga isay ziway. Sid na lang ading vang master doctorate lasa ihibin. Na sid na lang tu hil ngay lo. Apalo lang dinga tu pa I matasipi ngay lo aki. Spiritual formation class kay organization of management eme hola spiritual class ng kalazivin spiritual formation kati spiritual formation tilinta akisayzihi habit hi hoya hungham chan hi hoya hungham tile information pa to practice ibolova practice it over and over ahile certainly it becomes your habit akitin aji chu thil hi dunia jong thil pha chan pha ti ho jong amoa automatica hunglo wa hi ama wang nanga na bol la nakitim chu a hi le na bol te ya hi le example toothbrush hi example in kimangzin aji chu veilangham kay veilang mangmi kahin hichelang ka na mangin masangin amawang kakut hi adabuy kan at kihain ataa ka na hatum lang akitu maile atang lang beb ka na mangin practice ahi tilhi na practice po ahile habit ahung do ay chan party jong chu practice akibola hile hung do ding ai nang gentleman na lom me mi kiti umai culture kiti jong culture man culture person kiti ho jong chu ama chan pa he anapanga ai mi ho hi
America le zong khai ni in zong azui thâu barmalanga imi ho zong na ken ayuen chun khai ni zong permit api ham kanati pi ai talsa pusai kam na kuwa tedim langa imi ho mun khana apartment khana in ko som sagi au mumin lusi to ka gave honin ama ho sei chu zadang hani dong zo hi ti so ade chu ngapik kiti ho na emi hon idu idei kiti ho chu zadang ina thu lo da nahi achunga in chunga ho jong pot do pai emi ho wangin nu misa da ni ilun na wa ikichen gimjong achum jemin na agim namjong adi asa ho ina mi in hi ventilation asang pia insulation na sa taaki bola hi zi achu gim nam po le so ta uma ai mi ho hin i na wa thilipu hi ina posivin ama wang pathinin thilpeh ai nei hesi git hi pathinin naman lowa hi le ni khat ni le hichi naman student ho chun he pai tau pi bin ati bin tau na ngai chama ma bin result su phat le wang sagau mi ro ma man ama hon party ham ipiam khana na ball zi bin na pathinin lo sin na ap phat le zong pathin he ho dop sang thia ho chu dom sang chi ve ta ama wang them sakhat ki dom sanga Hiche ho chu ikilet sa pai ya hi le na pathinin sang tai dom lo ding ai chu sia chu thilpeh ama apana pathin zala iten ho hi ama zanan ki mangle ti akichai na khat ka sinum na lain God has the habit of reversing the enemy's plan if you pray. Nataasan po ba tao na to na kitua na panahi le. Mel maho til gel na ho hi pathinin ahezim. Pathini nga tawa athu nga ya taasan na taasana hi le. Aman galmi ho til gun zong chu ahezim. Reverse abolzim. Pathinin hi si Mordecai ho Esther ho mga Haman ho ahilo le Zudami susit ding bet bibbe gel ho hi plan to tildang ta in ase in tunihin tauna in tilabol the ti he ni ama wang itau hi ben Bible hi ti na bula hi ti he ben tu ding ka jong pu sei kamin reven sei kamin a sein Korea institution khanin Bible and economics Bible and philosophy Bible and anthropology fi ho course ane yun Bible a hi thiltam ta kisuna ai at pathin thu hi heading in a poimon Amy ho KWS Kem Shillong Barapania Kinayin Pinebrook Center Kitia Amy Golhang Khat Ahungin Hepa Ken Bible Kata San Lawai Atim I don't believe in the Bible Atiso Ahile ma koma ka Bible kapin Ahile hoy lai ta na ta san lawam katiso Ahead low Ata san low na ding zong ahead low Kaisun na cover to cover na nasima hichipen ta kataasan hi nati na ding pinpoint tang katiso ataasan na ding taasan no na ding ng ahead low ama koma nataasan lo na ding zong na he in na chuji achu ngol na khat hi katiso ama koma them chakat thili hen wa hi le
Bible zong kata sang ta hi ti ho chu na pil na khana i ngai da noi Jesu Christa zong ta ta hi in te ti ho chu ngol na bu ai a pa chun ke Israela ka gachin archaeologists na ben wa hi le Israela archaeologists a pilot huna kizi ho amin kizi ho kilai do ho veun kisim thu hi lo ai Reven Khaizas mukoma golang khat ong ti so man hepa hel hi inte ati ti so Reven pun zong ken zong le lo kamina kamu lo hi ti so ama bang amu pa chun me ati so lo dinga hi ti a nagela hi le gachi le chun va experience le chun na nai ti na heading na hung kile ta lo dinga hi ati so na Pathen hi kidang tai i het phem khat i he na hi le zong Pathen hi ke khat ve Saturday jing ka na katongin office asung langa pana ka kamai ki kai lo hin ji acho na ka to la ya koi ham khat hunga kanunga pana e ho pi le kilomin ka hen Hichinia katil het pa chu Pathenin Abraham kasupa kamuni kalung haidan hen nam gol pha hol ka hi tis Abraham chun kamuni hin ama kipa le kipa lo chu chu ma ai ama bang ke ka kipa dan chu na het na am ati ke ka kipa dan chu na het na am aji chu na to pi ding ka hola hi ati so dunia jong e ho kitipana i lai ta wa Pathenin diabol til bol the na hitata galesa ko ma hitata Pathenin nasata a e manga e man cha wa til bol no min zani ding ka in bishop Bautangin Robin Island a achi thua sein Keni Lusito 2010 in Jong Kanachi Thonin October sa chun Luzern Congress umpa hitipa chun Kanachi Thonin Kalunggel na ali ta chu kum som ni le sagi zela koyuba sung la simen la a peplo akoy na room ibena hi le neu chakhat ahin toilet lo Zan le barti na piwin plastic khat to piwin azuna e ho chu hiti ama le ma kiti ding azinga chu hiti bartin to toilet achi aman hiti toilet na ama jun ho e ho chu koi do ding kum som ni le sagi hiti kum som ne le sagi zela koi ho ngai dam sa hung do chu kidang kasang Bishop Desmond Tutu zong azin there is no future without forgiveness ti azin le khabu amam South Africa context azi ai South Africa chun ngai dam lo ngai dam na lo wa hi le future masangum talo ai atin ka China thusim khat he South Africa context ka sei no min the truth and reconciliation le khabu azi oi practical mama til sungs anazi oi azi chu apartheid sunga ki that ki man amang atam ji ko na ki he ding hile hun talo ding hi ji truth and reconciliation chun hichi ngai dam na ki sei tu abol khil ho chu thing ta se ngai dam thu ma ngai dam sa ding ho jong chun hichi chu ka ke jong ka no me ati ho chu asu tu bin hichi ki chu tu na hin police white South African khat le mi bom widow khat me thai khat akisu tu he si police pa chun EPC pi ham ti le na posal
kanamanin lek tui kom ta acid tui kabu ahi ti so alua pana acid tui kanabuin alu avun ho kung ki ho doin hece avun zo si atol doin avun zoin amazon a collapse tan na apu akiputan vut levai su ai atisu hece nei ngai dam thei ding ham atin khatna ani na chapanei sun ke maman kana thai alung hi la na ding om hi azi chu luili na kana paya hitai na pasal kana thanin na chapa jong kana thanin nei ngai dam thei ding ham ti ka hi ti chu hichit mei thai chun akoma sei number 1 kapasal acid tui na bo vut levai su namuna ei kithon pin lang I want to make a decent burial at this heti vut levai su ho hi sana phata cha bui do ding kanomin khatna ai ani na kachapa lung kimutalo ding na ti pa chu ka hen chapa nei lovin kum hizat kana umtan ama bang chapa ka nei lo ji chun nang hi ka chapa dingin sakhanin nithum ka ina ka chapa gi namuna na hungi ding ka chapa ka bol ding dana bu ka hun pi cha ka bol pi ka zen ding danin nang kong zen dingai anina 3 days in a month kachapa lup na lup ding nanu kahi ding anina athumna kaposal na thanin kachapa jong na thattan lunghang lo nei sa ahi lo le lunghang thei lo nei ham nei ti kha mai thei ama wang tunia ka ngai dam na pa chu krista seijui khat ka na hitan kapatinin thing ta in kaya dingin ngai dam nilin ta ipin ama ngai dam na pansana na ama basing on that forgiveness his forgiveness ama ngai dam na pansana chun nang ka ngai dam nei atizu sopi ho dunia Esther ho pathin mi hon kaya dinga jong num kasa pathin na to na jong num kasa ma chu mi se ho ngai dam eya dinga thil si gel ho jong ngai dam aji chu kangai dam lo hi le ken ka thu dingai Philip MC what's so amazing about grace le khabu sim la chun the Lord's Prayer ama chun thil neu chakat lin ta hi ti so forgive their trespasses as we forgive hichi as chun thil lin ta it hangs on ati so ki khaya ai ti so tuni hin ngai dam na mi ka ngai dam phat le na aso chakat ve ta aso cha pa chu ke hi ka ngai dam pa chu so cha ka sa a hi le angai dam pa chun ngai dam na pe pa chu so cha kai ka ngai dam masang si chu ke I am under that bondage of hatred chu ji a chu Esther ho Mordecai ho velauchen pathinin thil na sata in history ana simin dunia na history zong pathinin agela hi ke zong agela hi ama programa ki zau kha hen lang ile government in 5 years plan na simin 10 years plan ho umzin pathinin eternity plan na simin hichi achun nang na zau sai tuni hin tuzing ka kisai na achun tau na kinai le kanomin na lungtong kha po pawa hi le pathin hinga tau la chun kanomin aji chu hichi Khanglai Khompi hi tunhela akisai dingai tan ama wang pathin thu hi kisai lo dingai
na pathin na ko pa chu ki chai lo ding ai chu ji chun lunggel na lungtong khao ma hi le pathin ko ma ki tau hen lang hi le pathinin Hiche muna ei ho mun chum mama apana ahung kai Khompi ama program hi accidentum lo etirin chu ji a chu ama program ve a tauna mang khom len ti kanomin